Jan. Jan. Lain ngomong-ngomong mana sok amprok tadi jeung si Jali. Tinggal kalah-kalah. Oh jadi ya kurang ada minat teh orang kumaha meureun. Utang di mana-mana di kepung-kepung yang ada yang bejajan gunung mana ka dieu. Menyerahkan orang kan. Juga orang mana sebagai babaturan anak amprok naon gitu kan. Ayeuna kan dikira hutang di mana-mana. Gunung mana nang ada yang bejajan ka dieu nya. Jadi pimelangeun gitu keur mah hutang rawe. Itu nongtot teu mah di ka mana-mana banyak. Lamun amprok kitu mah bejakeun. Heeh. Siap. Jan. Kakak Jan. Majikan rek seterbang hemo. Sip. Asik. Dia apa tuh? Aduh, mantap lah. Ngajelang pakai ayat teh agak jelukan. Aduh, parah banget ya. Makanya namanya aku aja. Oh, keren. Aduh, tidak betul. Upload. Aduh. Jadi apa tanggal dia nak? Apa tong? Udah mau jengkak. Sok Pak Asep Corona. Pak Asep arek nyawer cenah. Pak Asep. Bukan. Rahul.